Anay, before ko ipakyanan yung mga gintukar pala kanina, ano nalata natin bago nga segment. Ikatulo na siguro ini. Tatawagong namon Mr. One Come One Shot, Question Impossible. One cup, one shot, one cup, one shot, one cup, one shot, one shot, one cup, 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 one cup, one shot, one cup, one shot, one cup, one shot, one cup, one shot, cup, cup, shot, shot, one cup, one shot. Nice. Thank you, Mr. One Come One Shot. Uy, improving na. Game print na yun. Okay, di rin nababasa na. Hindi na pan-doktor. Patay kailangan mo. Okay, Jeremy, are you ready? Are you ready? Kung last Christmas, wow, sakto good luck. You gave your heart. Yan na liwat na maabot na Pasko. Puputson mo ba it imo or diri? Why? Pwede man imo kasing-kasing. Imo. Pwede kasing lang nga imo. Na-smile dahil niya. Puputson ni mo tim kalugaringon. Gako. Dako itong Dako dawat. so. Dawat mako-consume. Dire ada, dire ko napupunsa. Diri mo puputson. Kaya ano? Why? Kami din na may na tagiya. Ha? What the? Ame to. Okay. Yeah, batan. Oo, kami din. Wala ni sayo, wala ni correct. Waray ni sa'yo Wala pa. ni sayo ko. It heart may tagiya, it mind may tagiya, it lawas may tagiya. Di ba? Okay, sunod. Sunod yung may isog. Tisugan ka na. Oh, yeah. Okay. Glabat yung pakyan. Wala ba yan? Proof na yan, nag-google ada. John, Yes, are you boss. ready? I'm ready. You ready? I'm ready. You ready? Kung may damo gusto kaunon, ano anay tim huhugasan? Imo kamot or itim kakaunon? Why? Di ba medical student ka to, no? Yeah. Okay. Kung makaon ka ba, Oh. ano tim siyaan ko nung hugasan? Tak siya naugasan takkamot. Okay. Kaya no? Kaya para pagkaon ko. Para pagkaon ko. Safe. No bacteria and shit. Okay. Ano, kontento ka, Mr. Cup, One Cup? Yan. Okay, sige. Ren. Wala na. Di na ito niyo mababawi. Mamabatihan na ko ito ni Ren. May ribat. Di rin mas ribat yan ni Ren doon. Kung mapula irong ni Rudolph, ano man liwat it mapula hype. Ano yun? Parang Kaya ano? Are you ready? I'm not ready. Ano yun eh? Ano ba? At mapula akong. Bunay. Mati ko takmata pag mamatat aga. Pwede. Okay. Kaya mo manat baton. Wala kita mahimo. Iyakin na dapat, iyakin. Sige. Adi na. Ace, Sir. handa ka na ba? Ready. Legal lang. Kung mamon nala ngan tahong it pwede nim kaunon. Itimbugos nga kinabuhi. Ano ti mo pipiliot?
Siyempre, Why? mamon. Siyempre, mamon kay mabubusog ako. Kontra tahong. Opo. So, di rin ka mahilig seafoods. Mahilig. Kaya naman mo mo. Mas, di, unquestion lang, unquestion. Sige lang. Unquestion, ang mamon. Kay mabubusog forever. Malaom-laom. Di rin man, mamon. Mahanginon man light, ya. Narayan natin na Okay. Ano na eh? Tatawagan ko yung Mr. One Cam One Shot. Kung may niya mayayakan ang iyo mga baton. Ako man naging mong pagkana, siyempre may batang kwento. Kuhanin, pwede mo di reputson, payuputson mo, pero tag-advise, pwede gribon na la. Katapusan. Para surprise. Adala ba, ganggang ba, riribunan nin. Siyempre, tribun, di ba? Adat gawas ito. Yabo nila. Tapos ikaw dyan, di na ako na-conclude na mahilig ka kumaon ng original flavor. Di rin mo ginuhugasan, di mo kakaon. Muna ko kala, mulatak mayayagal. Pansit Canton. Pansit Anton. Original flavor na Pansit Ang Anton. yelo na ulan to. Pansit Chak Anton. chak. Pansit Anton. Tapos, Anton niya ba? Mapula. Sila. Ay, leto. Tapos sabihin ka, Juan, mamon ng tao. Sige, ginup-yup, pinalat na mamon na sa kamatay. Harsh.